Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mina tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no lawen dagbe podo nando ma ho menjrado ho. Mina sono ma nu pikplon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo kolo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon nando hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etinto tu klame le podo akotale mvemi na mini tunto mi ton ayi nando do mi mando ogbesusu gege lome podo nando moi to go flame pata. Mi wana mi monjoche mi ton yi monjo mi on baba wiwe ton dalibo mi ko soti to kan lo ji egbe ma yi to no kon yi to ko mi ma mi ton me bo egbe lo ina dileje Ezekiel ota ko nukun awe toji ehihi adole umo oho kuno ton so wa de domo be hie visu mu gbeto ton hie na da wena to da ho umo lo bo hen ewo nando nyon osunu eton le po hie bo na so domo lewe okunu jiwe ye wedo to da ho he kon ohun to blabla ewo tomende na ojle etoni do wa podo he basi vodun le do edeji na do flui hie ti lezun we nyinan we nyilanto to ohun to e hie ko kome bo so nyi fuflu to vodun to e hie ko basile me podo hie ko so ren azan to ele nando ton sepo bo so nyi hien wa yedo je okwe to ele me ene wutu we nyendo han nyendo ene wutu we nyendo he Yesu ovle de hlan akotale podo chichanko de hlan otole po enele reti sepo podo enele reti to aganu sondewe na san na chanweko hie me fuflu onyi ton boso gona zindi da yego ahovi Israeli ton le o me dokpo keredi awa eton koti to yeme nando kon ohun hie manwe ye man rieme we ye ko rieme we ye man ko ho oto pon onopon te to blabla rie tome we ye ko zangbon awusien na me dali he jono he o jono lo to rieme we ye ko jagodo to touch ovi po asuchi ovi pogo hie ko vle onu wiwe shele bo ko so flu bojezon shele gbeto mesleto le ko ti to hieme nando kon ohun poro to hieme we ye ko du to osele jide to blabla hie tome we ye ko wa wan tuntun te hie me we ye ko de ome oto ye ton hiate to hie me we ye ko wiwe ewo heti
manwe to ala jije etome. Poro ode kowa osunu he asikomenu eton ton. Poro medevo ko yi wan tuntun do flu asi ovi etoton. Poro medevo to rieme ko wiwe no vignonu eton vignonu oto etonton. To rieme we ye ko yi nu bibla te nando kon ohun. Ye ko yi ale manseno ale man sonme po chideji po poro ye yi non kukundo duale son comme nous tue de bon awusi siena mentali boko so nyon nye we okruno shiwe wedo da yego ene wutu we nyenko ho aloshedo alogo do ale manyi ngbono tue ye ko basiji oro do ohun toe he ko tin to blabla ye to menji be ai hatwe shogun do akona kavi alotwele shogun yin sien to azan hegbe nyena zan hewe ni okru no ko doe bona so basi ni bona so vunvunwe to akota le shinshin bo so katawe bo otoleme ni bona so va wa lo ma we to esudo so hieme hie bona so ni fuflu to dewe me to nukun akota le tome hie bona so nuendo nyewe okruno oho okruno ton so wa de domo bisunu gbeto ton okwe Israeli ton tin lezun ayami klami o ganve po flele popo ganyu po osunu po we ye popo ye ton to blabla ozoho tome ayami fataka ton yeme ene wutu lewe okluno jiwe wedo na mi menpo tin lezun ayami wutu ene wutu da yego nye na be mi pli bio blabla Jerusalem tome le nye nuendo le ye no be fataka po oganve po oganyu popo osumi popo flele po bio blabla ozoholo tomedo nando flomi ondo eji nando yue moe nyena be mi pli do to adisheme podo to ohome wulu sheme nyembo na soto mi don fine bo yomi moe nyena be mi pli bo so yi mion homegle sheton do flozu do miji mi wule na so nyi yiyo to blabla etome le fataka no ni yiyo to blabla ozoho tome do moe mi wule na nyi yiyo to blabla etome do mi wule bona so nuendo ni we okluno ko kon home wulushe chegbonu do miji owo okluno ton so wa de domo bisunu gbeto ton doklan ewo domo ayigba he manwe lewe de ye de we here he
ye ma chachikun do eji to asan home ble ton leme onumbla yewe gan onumbla yewe gan eton le ton de ti to blagla eton metaidi kini lito to nunyan we na ta tlendu ye ko tlen alidon ledu ye be odokonu po onu kwakwele po ye ko hen asuchiosi eton so susu to blabla eton me yewe no eton le ko wa hunhun hlan osen ye boko so flu onu wiwe shele ye man ko yin ofogigbonde do wiwe po foto po shinsin gba mo ye man ko so rin petole nando dedo to manwe po wiwe po shinsin boko so gla nukun ye ton le son gbojezan shele me bodo ye so flumi to ye shinsin ahobi eton le to blabla eton me tin taidi ohia to nu nyanwe na tlede nu nando kon ohun bodo nando va alido le na yeni do tindo ale mani nugbo bodo yewe gan eton le ko yi oko manya dogo na ye mimo ovo bodo didoshe lalo le hlan ye domo lewe okruno shiwe we do wenwe na okruno mako doe mo aigba lo ton le kozan awusiye na me bo sokun ajojije mowe ye ko hen home gble wa mono po agbatono po boko so yi ajojije do kwena usinye ojono nyembo so di na ome do poto ye shinsin he vo agbo lo basi bo sonu teto fi titlen lome do nukon she na aigba lo na nyema na do fe shigba nyema mo me degba ene wutu we nyenko kon omegle she jegbonu do yeji nyenko yi mi o omegle she ton do va yesu do aliho yeton titi lewe yeko henwa ota yeton leji henwa ota yeton leji okuno shiwe do bo ni lo mlo ayin to do eheyin owe ta konu kwa we tolo ton ahian do na we ka gbon bo o we ta okolo do gbe aho mano gbeji zeli ton chiwe we si antodo abi won ina ton edu to mano gbeji loji bodin ye ka so abio o tade na nyando ye ton le ton me eni yinu na we do mlo chiwe we mi ton kale dide na mi droje bo nyu egbon me de we bo nu he man ko joa abi nu edo na jo enyo de eno he wasun avasise na togun eton mo ntoli to fine we nu edo to mo do to ta ko ro mi do ye ma no peji na mi pepe shigba lebla nche waina che jomi oche ena suto yeji ma no ino mulo o nu he ye wale ye ma goma duale ton ni ina duale ton tan janwe bo ni minaro pon dide ndeta na ro nrodo tade na ere inuchiwa
togun chiwe ewe ton podo ale he ye ale he nchi wanele he wana yepo bo ni mi kun to tade na lele me Ezekiel we chiwe ewe donaro be ye gbetovi amana dahwe na togun lo we ana dahwe na togun lo we eduna nyu na mi do kwecho jiwe we no yi nde wato mi gbeto le cheche gbeto le we je gbeto je we na zan ene lo we so bo Kristi Jesu lo wa bo yi gbeto si pasado ye jigbo nyonu si home toli so de o pigbo eton o homi mo eton zon pigbo we de wa bo ezebio me no maria si agbasara me mo kelewe aho jiwi ewe yizan taidi beto jiwi ewe to beto le tenti bo Ezekiel we jiwi ewe mo taidi dedofo klisi don to chle ene rome nimi ka pon Ezekiel ma kura ma nimi te so pon ko lo tenti mi na mo no ma inveve na to apa hin o ta kun lo poro me mi mo to apa de fine lo da wa ro be ana va pere epo lo sudo ana so va sudo bo ma so no te to apa kun o ta kun lo poro ji sigba when they do mo mi na mo ro ti yo ma te ho kun ta pon ne wa to ho kun ta pon na ko cambio eto yin lo ti yo to do to do ate flame we yin na wa bo ni mi te ni mede bo mi ma lo yin oveve ton la no zo mi ton lesi nyando bi o chona nyando ton be jiwe we gan mo mi ta di derovo ro pogede e mo to yin togun lo me to chre lo me so de Ezekiel tinto mede vo si ayi gbaji bo na ti to u bi blind me do ma tinto tobo chile si ayi gbaji ma ti mo to vivi dagbe lolu bo ye demi ton son fle so itore vo me ajiji bo so awadi bo so amun kun bibia togun cheton ma tinto eneme shiba dero vore de jiwe we nkan pon bo na doro ta hwe na yi boni mi kombo chan mi wetin to jle alenu yoyo ton me to Kristi Jesu wenu ele Jesu lo su bon edodo mlo ma iwe dala no so to ton no so to blo ete utu edodo mo ntoli do boya mi ule lo suna mi de mi jo hunu raro dawe mi do na konto mi me do pe we ne mo ko de ma tin to nyeme kabi alopade vode ma ko du to chie boni gbeto wa imoto ai haide to me do we wu ko tin ete no ba yi ro na be chen bono si holo yi odeme na ro fe chiwe wi na ro bi o leblanu lo nozo eton tame bo ni akate so do leblan lo mo bi o wa mo no meedi legba o hin ai hai ton si we na we George na ro yi nu ko ton yero pono wo cho wa o no ado nu chi wa kun le wa do alo te na boni ma se an so yi mero podo gowe boni ma se je me atonto ma se me atonto lo mi na ja kun sinko bo ni mi kombo chan mi gan so dodo cambio mi de do Ezekiel sin o jle wenu nu he ye wale ye bu ale ton bo mi we ka tin to Kristi me gbe le lo mi wa nde lo be mi na so du ale nu lo ton we na do na we do no kwi pon bo ko bi o de we me na ma mi ni bio Galatin lesson we me ota tropo afochanwe di dodo le ye klo mi blo chiwe we ma vivle gba ma na nude pepe gbeto do ene we ena gbenga na mere do plan agbasa eton mo agbasa lan me ena gben gbigble shigba mere plan gbigbo gun gbigbo me ena so gben ogbe na o gbigbo ogbe ena so aho gben ogbe
bo ni mi pon we tai ni lo edro mi dona sovo hia galatinu ota chopo afo chanwe enyu doro ledo ye kla mi blo chi we we ma yin vivle gba na nu de pepe gbeto do enenwe enangbenga na mehe dohlan agbasalan eton bon agbasalan me enangben gbigble shigba mehe dohlan gbigbo pon gbigbo me enasogben ogbe mandopodo we mi do mo to fini lo mu lo eto nugbo me to tantan me lo nde pepe de gbeto do ena yin gbigben to bo so de mi to krisi me amando ni tekpon kodo lo ma chiwe we lo su kaso adin yin o fevero me na timbo to fevero o to lo ta me bo e mamu bo de mi le ka o do tin do krisi Jesu to egbe ni bo o do infeve to na mi to baba de ni mi ka o so achi nlo wa ni ma so du ale ne na ndo na do iwe anadu ale to ndoli jewe to ayigba bo to ntu wa nu gbodo jewe na feve na we na ando mo lewe yi nama le ganto mi ma lo bubu abi fufuru blo shigba nde pepe de gbeto do enu du ale ton bo e wa do yin ki aromlo mi dura yin o vive jiwe o to na no bi alogo eton na ni ho aiha mi ton so shiwa podo chile chi baile si he gan wa mi du ale yin kan nítorí ni mi pon òwe ta Ezekiel ton lo me nuchi wa eton le supo ye ma de yewe no novo ye ma de yewe gan novo ye ma de eyan hovi novo ye ma de togun lo novo ye me po ye wa to uludo baba nkan to fide o abi eran do asieton si ovieton si aside abi dunu to soji kabi ye yikwe na do kon no zo ton le ton dai bo meresi hun ye do kon dai le asieton le lezo asuchi osi bo fi le lezo ereyin tochi ovi bo ye detana bo de do ya eremisi so awu bo boya de atogbeche se din ati to akunde me bo nu mo ko do jo wewe je kikan we je lo ma no te fia ma no te to fi ka bi ma ton son fi mi do yi be apon to bolido mi do no te bo mi lo mo eto dindin na me na gona Krisi Jesu to nu konton na do veve nu gbodo mi le man kan veve si de Jesu Krisi na veve na o to so shigba we ne mi na to ido baba wa lebla nu baba Jona eno se kona di de Jesu Krisi na basilo bo nu de mi gan yi kleun to o Ezekiel o ta ko nu kun awe to me mu egbeto do ena gbenjan we so le yi gbomo to Ezekiel si wenulo mo to Krisi Jesu si wenu mi we ti hallelujah le mele e me yin we do mi hia galatinu hallelujah me we te ta tro kwa fo chanwe wo we do mi abe kakawa afo cheni amo to flin do we eduran yin nu na mi duran yin apajire dagbe so le wu na tin to hwen do me o come o to me agun me do dike ni moyin po ye po ta ide apajire dagbe me ngan de kun dagbe na nko de do igbo kun to na he mi cha podo Krisi poto nu me bo mi na de do fode to hwen do mi ton le me to ko mi ton le me to aso mi ton le me to agun mi ton le me to akota mi ton le me to Jesu Krisi si ni come ma so yi no ko hu gan mo na hode baba to Jesu si ni come mi mo lo okoro me jegbonu nchiwa ahoviton nchiwa yewe donton yewe ganton togun lopo nchiwa eton le fly bo ado mi na be egun mi o me na lo yo ye ide ro yo kan yu ko kan ve popo do mi opo na lo yo sun ye mo yan lo baba gbe to ri pepe yewe gan de pepe e kontin to alomu nkan leji to gunde pepe akota okota ri pepe ko ti to alomu koji bo ho megbe to jaiji ide ho megbe to wa Sodom kodo Gomora poji nvewe baba to Jesu si come
pon boderovo loti tuele pon boderovo loti tuele pon bomoderovo taidi Abraham eyin veve na we to logbon loti dali to Jesus sin come adike atoto no eduale cledi ma wa atoto no blo fli le planu to Jesus Christ baba fli azon le ganton ke Christ Jesus wa bo fli mi go son ehin o megbele to me mini dedovo mini maduto a ofifie sa to me blo ni kwa lo na mi u lo su ni budi si todo kranwe to fwenu egbeto tin to mi de ati fwenu egbeto ma tin to mi de na lo wa nu dagbe na kigo to kere se bodo acheji to Jesus sin come ho de lote ni she bobo ya to peche se ni bo mo kunle gan bo atin to akun me bo ado na kuku sa to yeme bo to suki sa lo bayi ye ma mo kunle gan ni ma do na mi ni me ne le ye yin yi se no bo na lo yin mo kunle gan pin bo to mi to yeme bayi te ye ma no mo bo kublo ama we no ku gan ho ama we no ku gan ho ne we ni mi pon ehin afo ene to we tata konu pon we to lo me Ezekiel ton ye do to fide ro mo chiwaro esu somu bo azan oku ye tonton sepo bo edodo hiaro so de mi no fun bo mi no mo ra yiro ya okun san no ya oku ma wa dodo susu lewe zumbo o chelo to wezundo na lo singan to sepo o jile de jiwe we na dahwe na kota lo propo to lo propo akun propo kondoro propo bon kode na we do amanku ma mo kan to Jesus sin come ama don to wuru lo me to akun lo me mu daidi meeting to yeme to Jesus sin come gbigbo kun to na ya so iwa ta iha to bo wo jaye anada amloro ni ma wa ma do we amloro ni no do iro na kun kan ni wa na ikoli to ejibu be alo to awele podo aga fan tire we na no ve na no sin kan to mo kun kan nko de na we do kun kan Jesus ton e na so te do go bu chapo do yepo to Jesus sin come eyan ma so yi mu kan hun kan mu èyí ń dọ̀ tó ṣe bó sọ yìí ń dọ̀ tó mẹ̀kúnlẹ̀ gan tó Kristi Jésù tán èso ìwé dẹ́fọ̀ tó jìlẹ̀ mi tó gbẹ̀ pọ̀ gbẹ̀ sùsù gbẹ̀ pọ̀ mẹ́ ẹ̀dà bọ̀.